Тугандар анда биз баштасак, адегенде эле мына ошо адыр чөбүнөн баштайлы. Адыр чөбү канча болот? 230 кам. 230 сом кеми бар. Мына дагы. Бул да адыр чөбү, ак чөбү экен. Бул да 230дун тегерегинде. Беделердин баасы өткөн базарга салыштырмалуу бир да түшүп калыптыр. 270 250ден жогору болот, 250 270дин тегереги. Мына самандар канча болот экен? Onu 200'e sattık. Мынабы? Мына саман 200ден кетип атыптыр. Мына канча болот? Bundan 200'den veriyorsun. 200ден. Buna kıyas. Самандын баасы канча болот? 200 сом мынеге. Саман кымбат го өткөн базар салыштырмалуу, мына канчага алдыңыз ака? 700 so'm olib ketdi. Bundan saya aldım. Канчага алдыңыз ал? 4000ге. Ого. Эшка, сешка. Bedeni kaçtan satıyordunuz? Arpa, bede, aralaş, Aha. arzan. Kaçdan gitti? 240 so'mdan. 240 so'mdan mına şunday. Naşlıklar biz bugün 23 may 2021 yıl Nokat Borborduk Mal Pazarına geldik. Assalamu alaikum. Amansızlar. Biz bugün bir 15-20 minut boyu sizlerge mal canlıkların bağırı sağlılarda, bukalarda, kunajınlarda caş etkilerini kurtardı. Sizler bizim kanala kattılık bulsanızlar, kattalıp klas baskanını unutmаңыздар. Bu klas baskan bu. Kattalık bulsanızlar, aksanızlar da leget tağan. Bizden eskertmeden bizden Kırgızstan, Tacikistan, Özbekistan, üç memleketke milyardtаған prosmotorlar bolsa bir tiyin akça düşpöt. Bu bozara geldiği için bu жақсы kommentarlar için bana gelemin. Oşuların suranışları boyunca gelip tartып beremin, urmaklı görüşler. Sizler koldan berse bizden kanalda koldan başkalarını bölüşkön unutmаңыздар. Ayrıca taratını doğra görüyoruz. Ne degende ошол жактагылар doğra kılaplar. Мынашындай biz anda başladık. Anda urmaklı görüşler biz tartууну başladık. Самый Torpo erkek mi kaçı? Urgaç torpo menen. Kaçıncı balası? 4. balası. Sütü aka qanday berет aka? Sütü biraz azıraqтай görünөт. Em koydu ha? Em koydu ha? Qancha ekan balası? 120 ming so'm. Hurmatli ko'rishlar, qancha litr süt bersinlar bere? 10 litr tegeri berebe? Ha. Qancha beradi? 10 litr süt beradi. 120 ming. Ba oldu bolmadı? Qanchaga keldi? Qanchaga ba keldi? Ba bo'ldi ekan. Mana shunday. Andan keyin mana shu bo'z uyni bilan tartaylik. Sizdanmi? Turpo erkak urg'achi. Turpo erkak ekan. Erkak ekan, ha. Qancha litr sut bor ekan? 20 litr sut bor ekan. Qanchanchi balasi? 4. balası. 4. balasi. Cho'ng ekan, ha. Qancha ekan balasi? Balasi qancha dedingizlar? 170 lira özün ha? Mana shunday. Turpo erkek 20 litr suti bor esini aytganda qaraganda 170 ming so'rayapti. Aka qanchaga baho keldi? 130 ga bergansiz. O'ta jelindi ekan, hurmatli ko'rishlar. Men shu sizning nomeringizni qoldirib ketaylik. Buni olda sizdiki, ha? Ikki mal. Bunun bahosi qancha ekan? 180 o'tadi. 180 ming so'm. Bunun da buzosi erkek, turpo erkek, balasi cho'ngroq ekan. Noyabrga tuvat. Boshqacharoq ekan, ha? Qorodularini qarang. Qoroda sarayli. Yaxshi. Bahosi 180 ming so'm. Bulda baho bo'lgan bu. Kelgan bahosi 140 ga. 140 ga berganmiz. Qancha litr sut bor? Hozir 12 litr sut. 12 litr sut bor ekan. Ondan nomer bering. Nomer, telefon nomeri. 76 ming. 076 76 76 99 99 76. 76. Şu Turpo 6 aylık. Nomerga байланышыңыздар, мына қараңыздар. Еркек турпо менен 6 айлык турпо менен екен. Ноябрда туат. Ноябрда туат екен. Машинада байланышқа чыгып көрүңүздөр. Тугандар biz анча-анча букаларды аралаштырып кетебиз. Аңыз көрүп калдык. Канча айлык экен бул? Канча жашар экен? 1,5 жашарлык экен, ha? Канча экен баасы? Канча экен баасы? 450 ming. 3 buqa var ekan bu.
Üçöw 450 ming. Üçöw teң 1,5 bişerler. Mana shunday. Babalari. İki qara buqa satılып ketip turmaqda görüşler. Bular jaşı qanday? 1,5 şar mı? 1,5 şar tegeregende bular. Ekow teң 160 162 mingga satılып ketipdir. Mana shunday. Biz tuğanlar sizlerge sağ mallarını gösterip keteli arzanıraqtарын. Buna sağ malın bağısı 90 ming so'm dedi. Turpo urg'och ekan, ha? Urg'och ekan. Urg'och turpo. Ya qanchalik suti bor ekan, ha? Turpo bilmedik. 4 kun bo'ldi turganda. 4 kun tegeraginde bo'lib turganda. Bağısı 90 ming so'm. Ya qanchaga bağ oldu? Qanchaga bağ geldi? 82 ga bağ geldi. Hurmatli ko'rishlar. Nasıl bağ oldu menimce? Bavul tutuyor YouTube'da çıkıp gitti. Bağ oldu alsın. Qanchaga geldi? 71 ming. 71 mingga keladi hurmatli ko'rishlar. Bağ olayotganlarning bir siras ustidan ko'rsatib ketayin sizlarga. Tak, bu yerda bir do'stim turadi. Yaxshi mal o'xshaydi, ha? Bundaroq turchi ana. Qancha ekan buning bahosi? 100 ming. 100 ming so'm. Turpo erkak ekan. Sutidagi yaxshi o'xshaydi, ha? 12 litr sut bor. Bağ oldu? 90 ming. 90 ming bor. Yaxshi. Bu yerda дағы bağ o'ta qiziqadi. Qaysi bağ oldu? Ene bala o'xshaydi. Je o'zibi? Qancha berdingiz? 74 ming berib turadi bunaga. Bu erkak ekan. 74 ming berib turadi. Yaxshi bağ beribdi. Onlar men bağ olayotgan sağmal tapib ketayın. Ava qanchaga berib aytadi? 111,5 ming. 111,5 ming berib aytadi. Üstü ko'p ekan, ha? Turpo'ga erkek ekan turpo'ga. Turpo'ga erkek o'xshaydi. Nasip bo'lsin. Ya şuna shunday. Rosa biz shuntaga loyiq sog' mollar bor ekan. Turpo'ga erkek o'xshaydi, ha? Urg'ochu. Qanchaga berib aytadi? Qanchaga berib aytadi? 65 ga? 63 ga siz oltasizmi? Yaxshi narsa ekan, olavering. Yaxshi bo'libdir. 63 ga. 71 bereydi. Qancha berib ko'rdingiz aka? 71. 71 ming. Ama ana tap koyalım. Ya o'zini topmaydi qo'ying. Tap koyarım. Tartmadim. Siz qancha dedingiz? Endi 100 dan. Turpo erkak ekanda. Erkak. Egasi bir kek. 70 qancha berdingiz? 1. Aka. Bak kishine berseniz beraveradi. Olaver. Belgisi gelip turadi. Hurmatli ko'rishlar, men sizlarga sog' mollarning bo'lishini bo'lganday ko'rsatib o'tdim. Bağ olayotgan yerlerdagi bir sira ko'rsatib o'tdim. Biz ham shunday videoga ulay bo'z mollarni, bunajinlarni jana shunday erkak orasida to'xtalib qo'shib ketamiz. Qanchadan oldingiz aka? 26 mingdan mi? 29 26. 29 erkek. 29'dan aldı bunlar süt emgilerde. Az körəsində mana tartır. Dost ögüz qoyub aytdığın yerlərini qarab. Ama boz malın basımı beteli. Qancha dediniz? Alasan hamçı 100 ming olsun. Sırayver. Ana menden sonra. Dost ögüz qoyub ayt. Aka. Bizi TikTok qılıb çıxarırsan ham bana öyle. Boz malın basımı 100 ming so'm. Nerede maşum maldı qarаңызlar. Arkadaşlar da çoğ mal ekan. Bağısı 80 mingga satılıp ketibdir. Hazır bu maşın bağ oldu. Qancha ekan bileriz hazır. Bular sınırlı yaxshi mal ekan. Qanchaga berib aytasiz? 60 qalır. Biz anda qunajınlar tartımını başlasak. Qunajlar. Qunajlar. Bağ oldu menimçe. Qanchaga so'radan qo'yinglar dedi. Universal bozori. Ha, universal. Qanchaga so'radingiz aka? 58 mingga. 58 mingga bermayapti.
Bilmem mi? Turu için ayıptı kolpaydı. Maaşın arka ala 80 bin satıldı. Onlar biz tartını başladık Kunaj'ın pazarda. La Kunaj kança eken? Kançaga suraştı? 50'ke suraştı. Kunaj tokoz? 65 mi son? Aha. Lakin жақсы Kunaj'nарды қармайды да постоянно базардашы. Қанша екен сіздікі? 55 мың екен бар, оныке. Бағаныдағы жақсы, 100-ге бермейтінсіз. Бағаныдағы жақсы қояды. Ова. Ақыл. Так. Nereden? Жақсы Kunaj'nдар тұрады, ama boğaz ақшайды. 57'ge aldı uçuna. Şu satılık ketті burada тұрғандар 57 мыңға. Сіздікі жақсы қалды. 65 мың сом. Бұл да жақсы Kunaj'ın кетті. Сынын қараңыздар. Мына жердегі Kunaj'дар тұрады, құрметті көрушілер. Біз дағы бұны көрсетіп 4 баштан бір кішінеге ұқсайды. Же қанша мына екі? Мына 45-ге бауылап тұр, бербей тұр, құрметті көрушілер. Беріңе. Олың қармайсыз ба? 20 жылдыққа сояйын десек, давайды. Анда 84 жылдықлар кен бұлар. 20 жылдыққа мал іздеп атып тұр. Жақсы мал кен, осындай. Biraz кішінеректерін өтөйлі. Ақсақал қанша кен малдарыңыз? Қанша кен Kunaj'ınдарыңыз? 40 мыңдан. Мынауларчы? Қаншадан екен әкем? 45'te kam var. 45 мыңдан екен бар кен. Жақсы малдар екен бұлар. Şurada ters sokuyor. 45'ten. Şunlar ona şurada ters sokuyor. Ha, iyi. Aleyküm. Size жақсы mı? Kız. Ne kılaylı? Ne var? Bugün pazar qanday? Tak. Qancha ekan aka turpuqlar? 40 mingdan. Endi erkek turpuqlardan biraz tart öteli. Turpuqlar qancha ekan aka erkeklari? Yo'q. Tartpayla qo'ydi. Tartpayla qo'ydi. Turpuqlar qancha ekan erkeklari aka? Ostiki qancha ekan? 55 ming so'm erkek turpuqlar. Buni ochikam. 37. Siznikichi? 45 ming so'm. Ya qasqa menimcha bovulda turishadi. Qancha berib aytadi? 46 mingga. 46 mingga mana shu bovulda berib aytibdir. Siznikichi qancha ekan? 50 ming so'm deydi. Allah buqa. Mana shu buqada bovulda 43 mingga. 43 mingga bovulda. Doğanlar hem biz erkek urgaçı üstüne torpaklardan biraz şoңraqtan tartaylı. Aka sizdeki qancha ekan torpaqlar? 29 mingdan bermediniz mi? Yok, Ayt o'tasiz. Bog' oldu. Yaxshi. Bunalar qancha ekan aka? Sizniki? Qancha ekan? 25 ming so'm. Siznikichi? Yaxshi, torpaq qancha ekan? 30 mingdan erkek torpaqlar ekan bular. Так. Namı bilaychi, universal bozori. Qancha ekan sizning torpog'ingiz ekan? 20 ming. 20 ming kim bor? Erkak urgachi. Sizniki qancha ekan? Torpoq. 35 ming erkak torpoq ekanda. Sinida boshqacha ekanda. Ma'qul. Qanday bo'lsa dag'i? Ne qarab turasiz? Buna şu torpoqlar. Oqsaqal sizniki qancha ekan? 22. 22 ming. Siznikichi? Torpoq qancha ekan? 24 ming so'rab atibdi. Mana shunday ekan bozor бағалары. Buna jatqan qancha ekan? 29 so'rashdi. 29 ming so'rashdi. Erkak torpoq ekan. Çıtık ne oldu? Bo'lmadi. Tuğanlar men sizlarga qo'ldan kelishincha
bozor baalaryny bilip berdim. Ушул чыгарышты сиздер акырына чейин сөзсүз түрдө көрдүңүздөр. 15 минутта бою мен бодо малдардын бааларын билип өттүм. Биз эми кийинки чыгарылышка мына жылкыларды тартып берейин.